Kızım. Kızım. Zülfiye diyeyim. Sen beni hatta işitmesin de. Zülfiye, ciddi misin ha yok mu? Günü tüne müzik okutasınız. Annem, tağın azgına. Buldu. Unutkan bulsan isine düşürem. Tizden mektepni tamamlıysan. İmtihanların turunda oylaysın mı sen yok mu? Bana meselen cidken kızdan dersini hazırladın mı sen? Yok mu deyip sorarlar hatta umaysız. Hazırladım annem, küpten hazırlap koydum. Tağın azgına jırlayım indi. Ciddi. Hazır eteğin koyta. Tizgine aşap gitem dedi. Kibitte yerip aşarga da pişirik öldürmedim. Onları kızım. Yalan ayak vermeyi küp meytirge bulayındı. Ki hazırlık ayağıma. Koranı, salgın diye. Beylendiler indi şul ayakka. Salkın değil mi ha? Eyde, küp sileşip durma. Derisini hazırlayan bulsan, mena buluşursun. Aşarga pişirik öğrenirsin. Kiyoga çıkıp aşarga da pişirebilmesen, irin taşlap gider misin mi? Bilesin kilse, hazır yaşlar uyda hazırlap durmular. Ya kafede ya restoranda toklanalar. İyi kızım, bismillah etip pişirgen rizık bilen restoran rizığını çalıştırmayın desin. Seningşe, irim taşlap gitmesin deyip, men yaş gümrümünü aşsı bilmesin de utkarıp etiyişmi? Mine sene izki özden yana söz. Elle indi irini oşatmastaydın mı? Bilesin ki ise, yaratkan kişinin için aşarga pişiri üzü bir rahat ol. Türlüden türlüsüne pişiresin kilip tıra. El ulanı maktı, yaratıp aşasa. İkinci günü tağında tenlere pişiresin. Şolarına aşı tozarıp bittim deyindi mini. Bir yerinde toza tugul, mine diyen, İrat halkı artık yavuklarını yaratmıyor. Men özüme irimni soylaganda, etiyim kibikni soylayashaqman. Çünkü menim etiden de aybet eti yok. Andi tabılmasa? Demek tapqancha izleybiz. Eytten yerli tizilip duralar idi. Kıyga kirgende şirat idi. Men eytem nindi şirat iken bu deyim. Ağlar, Zülfiye bizni soylap almaz mı iken? Şuna basıp duraydık diler. Anne, ciddi indi sana, gülme. Gülmeyeceğim bu bit kızım. Birinciden yerini soylap almıyorlar. Ona yaratıp kiyoga çıkarlar. Emine ikinciden indi. Onu izlemiyorlar. Ol uzı seni izlep taba. Meni bir kişi yaratmıyor da izlep de tapmıyor. Bizning klasta bütün kızlarning yigitleri var, meniki gine yok. Bulur ayı bulur. Bu yaşından yigitler turunda sileşip oturmasam, eyde yok var bilen başını katırma. Meh, buluşmayalım. Mehabbet ol yok bar tugul. Mehabbet ol bilesin mi? Ye nerse indi o mehabbet? Sen bilesindir indi. Men onu bilsem idi. Bilirsin hele, bilirsin. Başın geç. Indi 17 yaşımni tuturam. Menim hali bir tapqır da aşık bulganım yok. 100 tapqır aşık bulursan hali. 100 yigitim bulur. Birsin taşlarsın, birsin başlarsın. Sen bit benim krasavitsa. Yok, men bir tapqır gına aşık bulacakmın. Ham şul kişini gümürge yaratacakmın. Amin kızım, şulay bula kürsün. Ғафу етіңіз. Сіз осы түгіл ме?
İyi, siz kim? Osu, dostum, tanımıyorsun valla. Nu yakışılap burayı. Zeynep, sen de bilmesin bu. Ne güzel. Oy, no, şu kadar tanımaslık bu özgergenmin valla. Yok. Tam şöyle özgürmegensin. Ne kuşun Zeynep? Özgerdim. Oy, kurtayamız bit yaş bara. Oy, men başta optirip turdim meydem. Osu musun, tugul mu deyip qarap turdim. No, kimne seni mındak görürmen deyip. Başıma da kelmedi. Qoralı, siz Moskvada yaşaysiz tugulmasa? Qaytdık. Qozonga mı? İyi. Butunlayga mı? Kim bileydi? Bütünleyge mi yok mu? Kus görür. Ну, нәрсе басып тұрабыз. Әйде бір жерге кіріп, сөйлесіп отырайық. Eyde, сөйлешесізлер көптір енді. Иә. Біздің көрішмәгенге неше жылдар бар екен енді? Ну, неге енді мектепті бітіргеннен соң көрішкен жоқ бет енді? Шул текілім. Шулай. Әйе. Әйде. Вау, әйде. Әйде, сөйлесіп отырайық. Көпті сөз сөйлесесі бар. Ана көмесін екен. Әтең негеді көрмері шолтыратып алып ма? Әне, сен әтеңні бек яратасың ма? Міне сен әмә, бұл не деген сөз енді? Yok, yaratасың ма? Әйт, yaratасың ма? Ей қызым, оптыратасың да енді, әлбетте яратам. Ол сені? Сен неше ойлайсың? Мәхәббәт фәннәре докторы Иптәш Әмирханова. Сіз неше ойлайсыз? Сезнең әтиегіз мені яратам икән, юк микән? Юк, әйтегіз әйт, яратам икән? Әне, сен артист қына боласы қалған. Әлбәттә, минем әтием сезне бик яратам. Мин моны мәхәббәт фәннәре докторы буларак әйтәм. Туқта, сен егітім yok дейсің. Әтеге күрші ұрандағы егіт күн сайын ұзата түгіл өзіңнен? Пушкин ма? Нендей Пушкин? Кушаматы шундай анам. Пушкин. Күдіре шәші боланға ма? Әйе. Сенікі Зулька-Мулька ма? Булса соң, Зөлфия дигәнче зуры жиңелрәк. Кімдер жеңілірек? Дусларыма. Әтейін көп ме исім арасынан шушы исімні сайлап алған. Сүйкімлі, шибәр дегенін аңлата. Әнеге ол ғына сайлаган. Сиңа Зөлфия исеме ошамыйдымы? Миңа да шый. Тик бит көп очракта кызларга исемне әтиләр куша, ә малайларга әниләр. Әни, бәлки ул бу исемне үзенең беренче йөргән кызының исеменнән алгандыр. Синең шул турыда уйлаганың булмадымы? Юк, булмады. Әти кайткач сорыйм әле мин аннан. Юк, сорама. Әни, син нәрсә? Ой, гафу ит, кызым. Әтиеңне юк бар нәрсә белән борчыма дип кенә әйтүем иде. Ярар, әни, сорамам. Ура! Әти кайтты! Әти кайтты! Әти кайтты! Нәрсәләр алып кайттың? Әйдә син үзеңнең яраткан кызыңа. Нәрсә кирәк идесің минем бәләкәй кызыма? Үсендермәле шул 17 яшьлек кызыңны. Әлеге 17 тулмаган. Тиздән тулачак. Үзе бер үзексез егетләр турында, мәхәббәт турында сөйләшә. Ә үзе? Әни. Ә үзе кичкенә бәби кебек, нәрсә алып кайттың дип сорый. Нинди егетләр ди ул? Бер нинди егетләр кирәкми безгә? Үземнең тәти кызымны әрәм итеп бер кемгә дә бирмим. Әти. Әйе, шулай ди. Карт кыз булып, безнең янда гомер буе яшәр ди. Нәрсә булды бүген сезгә? Икегез дә кирле мырлы сөйләшәсез. Әллә мине көтмәдегезме? Көттек, әтисе көттек. Да. Нәрсә дә? Азрак телевизор карагыз. Нигә? Ичмасам кешеләрнең ничек итеп от души үбешкәннәрен күрерсез. Ах, әле син шулаймы? Безне үбешергә өйрәтәсеңме? Әнисе тотаны бу әдәпсез кызны. Хәзер күрсәтәбез без аңа ничек от души үбешүне,
Ya? Bu ile bir yaşında şartlar mı bugün yok mu? Hazır etiyse hazır. Var da hazır. Hatta yokluk kızımda buluştu. Kitanla. Әйе, өстәл артында алма ашап. Mene bunası bular. Әти. Oh. Kuşunu meşakkatleri bilen bir kimni ko'rgan de, söyleşken de yok. Yarı elimine seni şıratma. Olsun. Moskovni tashlab qo'ytalarmini. Moskov bitene ipiga yoqqan bog' kibik. Butunisi shunda oshqina. Oy, narsa bor deb bilalardir onda. Men masalan Moskovning shov-shuvini bir kunda tuza olmayman. Yerleşsen tüzesin. Onda turmuş bütünley ketişi. Manda yana ipodrom tüzülgeç, Samat Şavkat işini şoqirtib oldilar bit. Olaytding, bo'laytding. Peki Samat o'zingga qaratding bita. Nu bo'lganda endi o'zi. Men bari tek o'zimning baxtim için, yaratgan kishim için kurashdim. Bari shu. Turmush o'zing bilasan, kurashdim. Qaralasin. Moskovdagi fateringiz qolgandir deymi? Әйе, фатирыбыз бик әйбәт иде. Анда Саматның әнесе яши. Мәктәпне бетергәч, улыбызны Мәскәүдә тутырбыз дип уйлыйбыз. Бәлки шунда төпләнеп тә калыр. Qarala, o'zing birov g'inami? Җитәр. Хәзерге заманда шуннан артыгы кирәкми дә. Антында кеше итәргә кирәк әле. Аннан үзебез өчен дә яшәргә кирәк ич. Карале. Мине сөйләтәсең дә мине сөйләтәсең. Үзең турында бер ни дә сөйләмисең. Үзеңнең хәлләрең ничексең? Авылга кайткалыйсызмы? Авылга кайтабыз. Әни ялгыз калды бит. Булышып торырга кирәк. Зәйләп, гафу ит, яңа бер генә минут. Мин бит срочно Самат Шавкат эшкә шалтыратырга тиешидем. Җәмәгать, безнең алда бик зур бурыч артыра. Һәм без арны җиренә җиткереп, башкарып чыгарга тиеш. Гафу итегез. Бер минутка. Самат Шавкатович, хәлләрегез ничек? Аксу, син нәрсә инде? Минем монда киңәшмә бара. Кешең юкмы әллә? Шулаймыни? Ярар, ярар. Яхшы булса бик әйбәт. Шалтыратып аптыратма мине. Пока. Нәрсәдә калган идек без? Ну, минем ике шибәр матур кызым бар. Икәү, әйе. Бер дигән ирем бар. Бизнесмен. Эшлисеңме? Юк инде. Минем шикелле икән. Tanışkan. Şundan Şu, ул хәтта аларның өенә дә килеп йөри. Һәрбер йөргән егетне өйгә чакырмыйлар инде. Шул егет белән тәгаен очрашкан очракта гына, кияүгә чыгар алдында гына әти-әнигә күрсәтәләр. Юк, Сәриянең әнисе егетнең нинди икәнен белеп торып, килеп йөрсен дигән. Анысы шулай. Өлкәннәр күбрәк беләләр. Монда да дөрестлек бар. Тик бөтен нәрсәне күреп тә, белеп тә бетереп булмый. Йөргәндә алар барысы да әйбәт. Безнең әти йөргәндә дә әйбәт булгандыр ич. Хәзер дә әйбәт. Андыйлар сөйләп кызым. Бәхете шул.
Бәхет кемгәдер елмая, кемгәдер юк. Әни, без синең белән шундый бәхетле. Синең менә дигән ирең, минем менә дигән әтием бар. Әтиеңне мактыйсың да, әтиеңне мактыйсың. Әллә инде әниең начармы? Әнием тагы да әйбәтрәк. Эй, тәлкедә инде жужы кызым. Теге егеткә килгәндә, Нинди егет ул тагын? теге инде Пушкин. Ошамый ул миңа. Бер көнне тоттым да шулай дип әйттем. Үзе тагы үпкәләмәде. Үзең шундый хәлдә калма, кызый. Минме? Бер кайчанда. Эй, кыланчык. Бигрәк матур айган инде Казан. Әйе, үзебездә сакланып туя алмыйбыз. Көннән-көн зурая, Казан, көннән-көн матурая. Йортлар салып карыйлар да. Ай, салуын салалар да барыбер җитмәй. Кемнәр генә яшидер инде? Әйтмә дә. Кайбер кешенең өчер фатир, кайберләрнең берәүдә юк. Сезгә фатир биргәннәрдер бит инде. Бирмичә. Кая яшәргә ди? Бирмәсәләр монда кайтмаганда булыр идек. Дөресен генә әйткәндә, минем бер генә дә кайтасым килмәде. Саматы чаптыратты. Татарстанга кайттык та Татарстанга кайттык. Авылга да якын булыр ди. Ул бит үзең беләсең, авылсыз яши алмый. Яхшылап урнашып биткәч, авылга зур йорт кылыр әйсәп. Бабасының йорты тузды бит инде. Шул нигезгә салмакчы була инде. Планнар зур икән әле сезнең. Ансыз булмый. Юкса минем әтинең дә йорты шәп иде. Саматны беләсең бит инде. Үзсүзле. Аны кабулсан аңа. Характеры бар иде шул. Хәзердә шундыймы? Тышкы кыяфәт үзгәрсә дә, характер үзгәрмәй. Хатын кыз нәрсәгә? Хатын кыз ул ирләрне җайлап, майлап торыр өчен. Юк асым. Гел җайлап, майлап та битереп булмый. Җайламасак, үзебезгә авырга туры килә. Ай Алсу, яшь чагында нинди идең? Һаман шундый калгансың, бер дә үзгәрмәгәнсең син. Характер үзгәрмәй. Эй, Алсу! Ярар, сөйләштек. Лилия, иртәгә эштә балалар йортына барабыз дип сөйләшкән идек. Минем шул хәтле эшем күп. Үзең генә егетләр белән барып кайтсаң, ничегрәк булыр икән? Мин баруын бара аламансы. Тик бит алар барыбер сине көтеп торалар. Нигә шул хәтле яраталар икән сине балалар? Әмә мондый шибәр ханымнар мине яратмыйлармы? Андыйлар да яраталардыр. Тик мин башкаларга яратырга ирек бирмәм. Мондый ирне яратмаска мөмкинме соң? Үзе шибәр, үзе акыллы, үзе бай. Шул байлыгыма кызыксаларга да инде. Алай димә. Кызыгырдай әйберләр җитәрлек әле монда. Ярар. Булай да матурсың бит инде, әйдә. Ят. Иртәгә ятып торасылар. Мин тизгенә нәрсә дип көлешәсез, Я әйтегез инде. Әти. Әйт инде. Кызым, син бит инде кичкенә кыз түгел, зур үстең. Беренчедән, кеше бүлмәсенә кергәндә шакып кирергә кирәк. Икенчедән, синең шикелле зур кызлар булай итеп әтиләре янында ятып тормыйлар,
Bu edepsizlik. Şöyle bir dedisi. Birinchiden, bu kişi bilmesi tugul. Etiyim bilen eneyim bilmesi. İkinciden, men zor üstüm dip indi hazır yaratkan etiyimni de kışaklarga yaramayım beni. Her nersenin şiği bula. Kızım. Üzüm sileşen. Üzüm sileşen. Zülfiye. Hoş diyeyim. Kızım. Zülfiye. Hoş hele. Şamil. Hı? Zülfiye ışıkını biklep koygan hoşmay. Kızım. Kızım. Aşağı. Ey, biz bebi deyip seni artık nazlap, irkelep, üstündürü bitirdik şu. Sen bitinde zor üstün. Sana bitinde 17 yaş tula. Sen bitinde zor kız. Biraz gına etiyin aldığında uyalabilirge tiyişsin. Subhanallah, bar jirin formulaşkan. Şulay bulaş üzünü zor kızlar gibi tut. Belki men özüm gayıplıdır. Köp nerseni vaktında anlatmağımındır. Үсіп жеткеніңні сезмей қалғанмын шол. Кішкене қызлар кебек қыланмайлар енді қызым. Зорлар тыйнақ бұларға тиеш. Onlar өзің бізге телевизор қарағыз дейсің. Өзің кинолар қарайсың еш. Біз бүлмеден ешлемебіз. Siz mi? Siz kartlar işindi. Ey kızım. Bigirek bala şağadan indi sen. Yarar. Başka birigizni de kuşaklamam da, upmem de. Eli yalına sorarsız. Zülfiye, bir kilip kuşaklamazsın mı? Up eli biz ne diyersiz? Minden andı nazlar, irkelevler kütmezsiz. Yarar kızım. Eyde. Tanışıyorlar. Demletişler. İyi, bir o gündü kızım. Mine, başlandı indi. Ey kızım. Tanışık falan. Qayıttın mı sen Matigim? Nöşlepten karıysın indi. Oğuz yine yok mu lan? Qayıtmadı hele. Hazır qayıtıp jitem deyip şaltırattı. Aşıysın mı? Yok aşısı kelmey. Bugün bir zamın tuğan kınıydı. Şunda buldum. Manda da şoğuk helikene. Mesköy'de toy bitkendim, o toylardan, tuğan günlerden. Hiç maslamış aldatasın kalgan. Aşarga aziremeden bular idim. Ne kelle özünü açtırmakçı bulasın mı? Hele oğlunun da aşısı var mı? Altıdan soň aşamağını bilesin bitindi. Ulan elde xiladilik dolarıydı. Ya bugün vakitini neşe kozdurdun? Tağın ki bitti yerdin mi? O mine, isime teşvidin. Bilesin mi kimle bugün kurdum? Zeynep, ne? Kimsin o? Nişinde kim? Bizden bilen birge okugan Zeynep. Bizden bilen Zeynep isimli kız okudu mu ne? İyi. Alo? Aha hayırlı kiş? Yarar. İtege halitir biz. Nişeler? Yarar sabah oğuz. İyi nasıl dedin alesin? Mine şu Zeynep bilen işraştık. Şunday özgergen. Uze etmegin bolsa, o ikenigin başıma kirmesindi. Qartaygan. Min de şubay qartayganmın miken elle deyip qorqып, salonga kirip, özüme massaj, makiyaj yasap çıktım. Maturma min sanma. Yaratansın mı meni? Qara ana, yeş kızlarını közlesen, keregini verirmin. Jüller satıp durmalı. Kızlar kaygısı deyim de.
Әне, оң қайтқандыр, бар құршы ал. Ya нәрсе? Тынычланды mı? Bir bala indi. İrkelep buzu bitirdik. Ota-ana balaсын артык яратса, бик яхшыга итмегеләр. Дөрес икән. Сабый чактан наз күрмәгән балалардан да җүңле кешеләр чыкмый. Алар усал, әшәки кыргый булып үсәләр. Балалар йортындагыларны күреп торасың бит. Артык яратуда яхшыга китерми инде. Син беләсеңдер, син педагог булган кеше ич. Син дә инде Шамил, күреп торасың ич. Кызың формулашкан. Үзең нәти кеше буларак әзгенә нормада тотарга кирәк. Мин нишләгәнсең? Ничә яшьтә булмасын ул минем өчен? Һәр вакыт бала булып кала бит. Ансы шулай. Тик һәр нәрсәнең чамасы булырга тиеш. Итәгать дигән нәрсә бар. Ярар. Нишла. Мин аны аңлыйм. Аның да кемнедер яратасы, кемгәдер гашыйк буласы килә. Ул егет әле табылмаган. Бу яшьтә нинди ярату дию? Бигрәк балачага ишәле ул. Сиңа шулай тоела гына ул. Үзең ничә яшьтә яраттың соң? Ярар. Әйдә җыклыйбыз. Болай да көн авыр булды.